wife and something was going on. Get out. Just get out. I thought you had a heart attack. I thought you had a heart attack. You know what? I thought you had a heart attack. Hey bro, có tôi nói có bức thể cho có bức thể của họ phía của có bức thể họ của blood test của tụi nhỏ ấy của bot tụi nhỏ cho của tôi you can have her, okay? I don't know what's going on between y'all two. Y'all ain't just friends, man. You need to get out, dude. Yo, we're just friends. Just get out, dude. You're planning to sleep over, dude. No. You planning to sleep over? You got your backpack right here, dude. It's just for my phone. You có trả chuyện đâu sát có có khi có backpack hay có pull over hả? Sorry about this shit. Whatever, don't worry. Exactly. Same side. Don't mess. You already messed with a woman that is married already. You're messing with the woman who has a baby. That's why I thought. Don't say anything. Just get out, dude. Có thầu đâu. Có thầu lo hình à. Có thầu lo hình có mù sao? Có mù trẻ sao? Có sao tua nữa. Exactly.